Hello YouTube. Zinga hin papar zonga cafe ding ani. Papar ka wazong ding lo sam thei lo tling thei gani. Chulain ariski MMA thuvar pakat hai changchoi ai ti. Thiltha thola thatna'n zui che ti kha. Ein thatna'n ni gani. Kazal man channel pakat la hai shout out ka de. HRILER Entertainment lo subscribe ai tiu. Tu hin short story writing competition hung hui hota. First prize kom sing khat lai ni. Second prize third prize fourth prize kha ka ching tano. Consolation prize kom la nok pe ni. Alo man kha atha MMA in nik zong ani chun I thim na ni chun paisa sumen lawen chang tir vela thang ve ngei ro. Chun hi channel hin Thiltha tak masol na ding abi gani namta ding la hung tho pe ding ania lo subscribe la notification bell lo on pek ro papar zonga ka fet ding khu hung varata darukin alam ka set kan hotel ta in reng in mangtaro vang khu kar lam mahla elung run pui lung lai hem tu katong sino nawang katra sor kla enga o kangai em se baksam klamoy papar hi atau khopela atau na san ne dinga karing chu hun binaya tawnia chuel khela awang emela atau ne dingin karinga khom chunga tau chu hei zong ve ngai ti papar phoi thang hai chun atle mai hei mu phota ei mit avar le varno kha e he ensin phota atle mai mu thei chun atak tak khomai mu thei nom antia atlem chu ka hei mu phota ring ka zum no le zulung pui lo run ri kei ka lena ayam kasam du thu ring ten loi ke pui le ma ten zalin o anai kadon ngam no baksam tlamoy te suilung ru ka leng dang pom zai reng reng chu o kangai em che suilung dung tu o lal ngo kangai em che I thang no chun pi le nun hi ring ka zum no ram nu hi chance mo na ding na thakopela ring lo dewin mi chance mo lai an uiret lai takkawa tong fuka kan phalam khopela lunga juk deng dingin sulna nei lo khakani big sino demlo in hin an chanchina thajong an hei hrilete tlereng hi saptongin sikadas antia abikin india ramahin chidang dang chi hran hi zani somnga ne ka taman umani anri hi si kalauti thei ema ami ruk chu ka hri thim no lei chawlo ni achalin nuhak aleng ve na azong ve na nuhak ka trai ve da na ni nuhak ta dingin love song an sak alo ni jingan na mihrim hai angin bawin an sak ve no a anni hi an sunga abdomen ai hi an phing zon lai ve la hin timbal a uma chu timbal chu second khata voi za mi za thum za li vel an thin mana kha in thin khan ri apek su kani bengwar na ding tlom te ka hebel sa zo kani le zulung pui lo run ri kei ka lena ayam kasam du thu ring ten loi ke pui le
ma ten zalin o anai kadon ngam no baksam tlamoi te suilung ruka leng dang pom zai reng reng chu o kangai em che suilung dung tu o lal ngo kangai em che I chang no chun pi lei nun hi ring ka zum no ram fe ngai lo na chu in chei dan khom ka thim no phei khop ka lo bun no zakuban tlun ka lo hak no boka thokang in an mizon wang ani thokang hi achalin thisen an dok ngai mang no apui hai hin thisen an dok lakani anin thla pung pe na ding le anin tuina dingin an mamowa mihrim thisen hin mamo ema an dok lakani mi in rai thei chak chu kata ka thisen ka lo in dok tirang ngakani kha ami ruk chu thlom ngai in suna chini no khopel an mi dok na hai an vung le lul an thaka an chota an hoi no khopel ingle an chota me ti chun ei taksa hin na rik dawlet tu immune system ei ti hin histamine a pek su ka kha adawlet khan ei thisen lung asukin rang pha a chu le ya hungin vung ani rit ngai lo thokang chil kha ei taksa aluta ei ni a rik daw tu khan hung daw le telani ei rit na suk zaw na ding tin tlom te ka hung bel ve ni zingkar bubak lawa su kania suna vuna hung tram ta khopela bubak dingin tua ka tum thlaka tu ka juk thlung chun kan nau panglaya kanin hnel puilak phong phodet ka hei hua kan nau panglai ka khu suk sot khopela kala hen hnel puini chu phong phodet hi sap tangin and lion antia anni hi hinghin pila an umna ding hin chau khur ka ka khur sunga hin phai wang dam thil ring chi te hai an thla hol laka anin tol lut laka khur sunga in tol lut khachu phong phodet datin lo fak pe ni e bak katina alo bak pe ni phong phodet det nung ting le ma ting in tol dit phong phodet det nung ting le ma ting in tol dit buai du rak no chun lo ti ngai fia ai du no mel an lo ti laka ani dingani ka vona tram khobela bufun chu ka hei lak doka dit togin ka hei be ni ka von tram talu chu lungdam ka shen tum za kela sap hain a hungry man is an angry man an lo tia leng na vang khu kar lam mahla elung run pui lung lai hem tu katong sino nawang katra sor khla enga o kangai em se baksam tlamoi te chang no chun pom lai nawang klei ka zum no
che ka ngai em che sui lung dung tu o lal ngo ka ngai em che i thang no chun pi le nun hi ring ka zum no le zulung pui lo run ri kei ka leng na ayang kasam du thu ring ten loi the pui le ma ten zalin o anai ka don ngam no baksam tlamoi te suilung ru ka leng dang pom zai reng reng chu o ka ngai che ka ngai em che suilung dung tu o lal ngo ka ngai em che i thang no chun pi le kan loi ting thei chang kung ka zuk mua thei chang hi thei tha to pania islam hai le khabu an holy book alem chun the fruit of heaven van ram thei tin a kau hi lani ani lai chu khui hai da me that na sa em ema khui te da me lakin ei zar nei me hlaka khui hai hin tang kai em khui hai thang lo chun thei chang dam hi min thei lo ania ani chun khui ei ti vonga sap hai chun waps antia khui chi khat thawani khui hai hin khovelan sim tha ema anni zarin alu dam purun dam pa dam broccoli dam ziklum dam parbor dam be dam thingfang ma dam don kho dam tuikurluk dam fangma dam tam talu hril seng no meni anni hai zarin ei bak phak trokani sap hai chun pollination antia parzudo ka anvung kul na hin thlai chi an phurlon hlaka khangkhan parzu an dok na lama pollination ei ti tak hi afam kim thei chawani chulein khui ha hi ngai nep dingan ni no musit dingan ni no ngai sang dingan ni anni hai khovel sim thatu mi hrim hai thoding sin tam tak me sok jang khai tu poisai seng na ding tam tak mi safe pek tu anni chule chun khui hi that me dingan ni no me dingan ni no lungin sit ding in za dingan ni an no chun thei chang min hai khom hi ei bak phak ta no dingani